Dober, geran dah lempang nak, dong pesen so bae. Pas aing di tadi bae trik lempang-lempang. Hayo geran. Ayo. Agak banget gebul. Woi, dia. Nyet, banget dia. Geran dari dia. Kerwik dianya. Dia kerwik dia. Eta banget dia ngomong ke Abah Jet. Iya ya, efek lo bating kebeting jomblo. Bege beak di wik-wik. Bebak wik nek ya. Gandeng banget dari ya, bisa ditampilingan ku yang hiji-hiji. Ini op dah mau kain tadi ngawin ganeng dia ngawin. Wik-wik. Eta banget babatok dari ya, ngomong na bisa bae. Ayo batuk dia kuna nomoran mah. Tuh aing dituduh ngawik-wik. Embe dia mah ku barudak. Ku si Ejot jeung si Dober. Ya bener deh Jak. Jauh ijak. Yuburna yeungeus. Follower ieu. Eta tangkurak dia sarua bae jeung budak. Burma dia bisa ditampilin ku aing. Hakan ku cungur dia ta. Anak aing ka mana ya can balik-balik ya. Oh, aing ngelikan anak aing lah, sekalian ka warung. Kemana ieu dak anak si Siti yuk, nabrak batur yuk. Enak bae teangkeun ka si Siti yuk. Atuh eta sarkum ditabrak lari eta ku anakna eta. Heh, bela dia mah tuh biasa bela pang kana aya yang nabrak-nabrak. Ah, nanti jaga anaknya Siti. Anak dia nabrak si Sarkom nih, batum nih egang-egang lempang nak. Atuh biasa beta uluna dia mau ulah kana mulai. Karena aing tadi mitian, ente kitu main moal. Atuh dia lempang na biasa bae. Atuh aku mah dia menangnya di sana aing Badung nabrak si Sarkom mah. Aing mah aing neulean. Geuna dia di lowong. Dia anak mah. Alay burung. Oh dia anak mah di dia. Dia bela osok fitnah dia nya. Fitnah dia bela, marah ada kain. Amar dia tombel dia, aja dia. Dia bela dia. Eta masih bela jeung si Siti. Gelut eta sigana mah. Aing moal endah eta. Stop. Jangan berhenti maksudna mah. Enggak sulah garelut. Bela. Geus teh bela. Kemana ya? Masih kira balik kira kan itu geran. Masih kira balik kira. Ayo batik sih. Masih berdua banget gara-gara banget si Bella tanya enggak bisa bangun lain menger ya. Geus bela. Ini osok. Ha banget ket ini mau diserat tina yang dasarnya dari awak. Ada si teh ulah kagak lompat dia acan mah tempel dia main. Ayo dia bela ya masalah jeung si Siti. Karolot garelut beda. Si teh tanggung jawab nabrak si Sarkom. Oh, dia nyawa di saha dia ulah fitnah dia. Oh, dia mau ketinggalan berita meureun teh nyangon. Eta anak si Siti teh nabrak si Sarkom. Petang kan lupa nomi egang udah mau kadang kontrol. Oh, aing meureun aing mah teh nyaho ieu. Geus aing gara-gara dia aing balik ka imah telat, bengeng cenyangoeng cerekanan aing teh balik aing mah. Gara-gara banget ya, ini mah disapian gelut, aing resep-resep. Awas ku aing Siti lain kali ku aing beunang dia udah dia. Action. Baju aja. Dia bela, marah ada kain. Amar dia tombel dia, aja dia. Dia bela dia. Si Siti anu tak gelut eta sigana mah. Lari. Lari langsung. Stop! Jangan berhenti. Salah. Enggak sulah garelut. Action. Oh, Bagus. Action. Ika, Anya, gak ngomong. Enggak Siti. Bela. Action. Dia bela yang masalah gitu. Bela langsung udang ya. Kamera rolling. Action. Oh, aing nyaho
gara-gara dia. Kela. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Si bedul gara-gara bawa CCTV yang anjir. Cut. Action. Nun. Nanti ngawin. Gak ada yang ngawin.